almenge mujtamo terega mihar salmen tafate ki issues e bole kankan e buri hennames emme bodo efa en undugu kamu government emme sama gabul kuren ekkame ki mi scam taka mi hunna faasa feruma mi jinstadi mi kura wakkama mi kala kan taka be masata de mi cyber crime hengotaka mi balafiya hengotaka bonanya munde mikankama behegoto hama gina farata ke be fonge hama mudada bodati geddun tadi birune atun ba ete ba faasa take keddi mikal kankam wa mi mikal masate ke amna komme hafta ke komme se social media platform එක tere government mikal habarin ibigin ebade henkam mikama behegotun ane mi fahuge tarikh toga hamatan kone boda bike hadaga platform toga mi kankam me wani ituru wegen gos fehemima amna ko mogot amna studio ga molis police services ge cyber crime division ge site un hama debe flok wadan eba tibbe mi wagutu mi kodiya mi amna faha kos pati phishing link me dwere ko telegram account te hekura masada behegotun malmate bumatta debe flok wadan tibbe warboda marhaba danwege to sub inspector of police Ibrahim Shuhad cyber analyst police sergeant Ahmad Ali debe funes program marhaba yeto kike to danna dato me hama abades mulin a style එක මේ abades me phishing scam thing jessuma ki me hama me medu kenum neti bike wara burako konumun enda kame ehna mes me fahakol da fe me phishing link medure ko telegram account ek korumun da wahaka komisar kam ekama behe tafsir awmen ali Shuhad de fanta यार मी इजेंट सर फिशिंग ये तो अरमन हम कम बोर्ड वेगम नोलेनी एनमस टेलीग्राम का मी स्कैम उलेता दोस्त को लगे एनमस इजे के हैंडल सर फिशिंग मी रेगे दंबर बारे हमें गए कन का मी और मेरे रिपोर्ट को दक्का को तो 160 प्लस कॉल से बे एस स्कैम को देगे एक फरात तक एस दें और फरात तक साल अटेंड फ मी रिका को दी फवानी मी को मैं आगत कि टेलीग्राम मी अन्ननी एसएमएस लिंक टेलीग्राम में मेरे को मैसेज मी अन्ननी मैसेज को मी अन्ननी मी तिबाग फोटो तक नतिमाग फोटो तक मी सोशल मीडिया मी वेबसाइट के वेचे क्या तिरिगे लिंक दी मी अन्ननी गिन बिफोर ना या सीरियस को मैं भी मा लिंक क्लिक कर लेवेनी को क्लिक कर ले मी आगत कि टेलीग्राम का मी ऑप्शन है मी अन्ननी फोन नंबर जैसा फोन नंबर जहीं में दमे अन्नन ओटीपी ए ओटीपी देंगे न पेज को जहाली में एनगे टेलीग्राम अकाउंट मिदनी अतम भी वेगे एम हिसाबों माने टेलीग्राम के बार हिंगनी स्कैम को फरात ए सब ए फरात में कोरा कम की एक हुरी कॉन्टेक्स्ट तक अनकस में फॉरवर्ड कोल्लनी हम सेम मैसेज एंड मी गोतो गमित फेतुरी गमित एम ओटीपी एवस जहागिंग एबे प्रोसेस बिलिंग अस्तुगा हाइगतो गाने कैश देंगे अकाउंट कमिदनी एन तो देंग अरुड हिवनी मी मसते की देंग अने वर बोडति इश्यूज संग हाइगतो गम हिरी देंग कीनतो मी ओवरऑल को बलारग मी हर मी मस्त जस्सावा फरातक बलाकम वणी विया मी गितरेग मी उमुर फुरा बलारग गिन फारंग आवण मेන්න कुरिम विस्ति फोन्ननी तंको दोसी बे फोन शे मस्त दिमावणी तिबे फोन गे मी अने मी एनालिसिस किन दक्कनी දැන් අස්ලෝ මේතික වාගොතකි අනේ සෝල් මේ පහ කොඩි ගොත මේ අනේ ගෑ රට්ටෙස්සෙක්ගේ පරාතුම් මේ අන්නනේ ඒ ලින්ක් දැන් ඊතුබාර කරවේ මීහෙක්ගේ පරාතුම් ඈ ලින්ක් එකකම වාති බයි පාර මේ වදේ නිවිග වකි උමුරු ෆොරෙන්නෙන් හම කුටි බොඩ එන්එම්එස් මීග හම අනේ මේ ශාමිල් වමු මිදලි ඒක අනේ ගෙල්ලුන් ලිබමු මිදලි මේ ෆොරන දැන් අලුණු මේ මේතික රිකමන්ඩ් කරණි මේ two factor authentication මේ precaution negima ane මේ දෙනෙන් ඉතරක ටෙලිග්‍රෑම් ඒකට ලින්ක් අයස් මේ පාස්වර්ඩ් නුජහණී හැෂ් දෙන ane ටෙලිග්‍රෑම් මේ ඒක වගේ නොදානකම අරවන වෙන මේ පාගවනි දැන් ඒකතන් හදාලෙන් වර ෆසේකමක් ඉන්නා නහම මේ Facebook ane ටෙලිග්‍රෑම් වදලා ටෙලිග්‍රෑම් ගේ සෙටින් තෙරේක ඉන්නා නහම ප්‍රයිවසි තෙරේක ඉන්නා තිම්වණන් ඉන්නා මේ two step verification ඒති apply කොල්ලීම දැන් ඒ ෆහු a link as akamuga yes a link of fitagen den anna kantattake korimat tenwa telegram mi warang mi hama undagu gotaka minnani telegram ge mi wahake ki mi setting tawga mi ekantatta kuriya da bay taratta kunde malgodu men recommend korani mi kahala kame dimag jikamuga wanama 911 noniyam cyber crime center ge hotline number 9136262 మీ నంబర్ గులాది మా మల్గొండ గ్యాగండక మీ 99.9% హా మల్గొండ మే రికవ కొద్దే సోషల్ మీడియా ఎవ్వెస్ ప్లాట్‌ఫామ్ එක మీ කාල කම දිමා විච්චියා මල්ගොండ මෙන් හම උඩියා account එකේ කාල ගොතක රිකව කොද්දේ එහෙම අසග මේ වරම් මුහිම එකත දෙකම එක වහක තින් පහරන අදී ඉෆා කොද කන්දත් එකම කි
mi ittifaq kurune two factor authentication on kulluma hoga mi masatan mi ebefunge eina security protocol bypass kurun ha fasekam kanu exam scheme pura farata enato e ekkanta dewanakame ki tibefun 99.9% ekan kamang attend we ittifaq kurabhin account tarika koddi fumirhema only cyber crime unit mi koramun enda masekkatu ko terega mi hameka report kollima ani hami bahattani kinone timanna men account tan eba recover koddinamuge hidirka for koddimane ani shota me almen ebe inge detta mi husekene telegram nunka dan overall ko government overview vidanto mi gobutu ani mi scam takuga mi mihira masataka begoto mi gobutu telefona hode for hodon to kinekam mi gobutu scenario me one rajye alon fahakol ande mali sufahakol gotta hamte kolante fahakol gotta alon divenne mi wagoi wagottaki social media ga barbar application e bori armen chat korum gottum adi family golun ta badai korum gottum office group tan hedum gottum social media kam ek ek wasilet me Viber Telegram WhatsApp me gossa kiyana kamen adi mun foi film gottum me honna application ta go sama ekogonak waaka dekkinge boh mi komme application ek gos ebe inde security feature tak gam koreif ennames algon men mi wagotaki hama application ka register wa fahu ege terega fina gana weni ennames ekkala security hama ingota bendi mine hagigatuga komme application gas meena two step authentication not me two factor authentication alon men gaim ekan koffi nama alon tibeni salamatu gasseri den tidanna vi me rajyege halatu midiya haru me Viber alon men nan em gina me scam go jehona haru ko fa kore fati henna mes alon men hama me rajyterege ekan koltawga meeting awareness session tapu ha gabul kore mi warka e kutameti dak kurefa kuriga fansa wi tiri hon anna kolta mi har emme de koltin kol names Viber gennade ei mi hon ahli rikama palani kom sar ka ahli rikama den aye fa kuri hen waki umur fribes nei hama hori ha umur ge mi hon sam scam go jehemu midani faitwi de hafta balai faitwi de hafta tereges hatur lekke bure gina fasa tivenga to wali ferigen fa en mi alma ham serious ko visne kame mi khalkan teki evolve among kukura farattakum emenge okulata bal kuramun anna kanka irat korbi alon menge technician tibena wasmi me kamang hela hama alanje fiolta alana denje malumat kisa korumada almen di baram muhimu asa me topic inge to almen bahaka takka dam sa subenu we hamtan kula diu ko me asuga me particular topic ni henna me almen ge me duga baguttan ko ane limited ko uluma sekiga alno hama benu we nimmalum ge kurin hama debe phone sponsor deba ane amuna tibe phone asuga dem benuwa message ki ko ba to me ka halatta huga ane adi mi mikan kamu sadam we rakka terum go muhimu kam ki ko ba kam kamu al yalwada hama me paham sje ko to ko ba kam short sen farhane ge alon fa kollan scam ga hama kom for the me ko stay dan kitam educated me ko sam scam ga jehida eke masale no henna mes thelinu gannashe ei alon bunam beno hakiki alon menge 911 mi number gulu washe 913626 alon me hotline gulu washe bagutton alon me technician me kam attend we ega hallo hode devwane e maboda tima ekam go tere go sahusum sadaka mi blackmail lek pura hisabu sabade e halatu ga e terega kada alon na hame business aida mi keres no boda mi honna vejjiyamo kina fara hama mali gottum sadi henin go gottum tima gellun tak bamun dan hebe we has awahaka alon na hame for kole desha malumat den alon menge mi social media ge wasilet mi naronna mi cyber police mv mi nam godashon honna Facebook Instagram mis adi TikTok mi cyber safety abhe malumat tak honna daily upload ko me kan kamuga hama hipafinama rangalwa afa kolen mi aslo mi cyber crime dane huttuwen innane emme kamek ko engeto ai amon helun teri koru amon helun teri koru gotun algonme mi cyber crime center ga faratun isnagagen adi crime prevention molis police ke crime prevention anguligen algonme midani hama rajyege eki kankolta ka daturu koramun gagana ka media har algonme na fanservice has mi hunna reach වෙච්ච ema helun teri korum gotun algonme tafat program tan e pahinga efada fursot tan hama algonme episwara bi ane mi fursot to beenun ifagen hama mi school taka adi mi belenweri nasha adi mi sarkar ge idara taka sama mi demu mi ane helun teri korum program algonme kuriya genda wahaka
ಫುರ್ಸತ್ತು ಕೊಡನ್ನವಾದ ಅನ್ನ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದಾಕೋದಂಗತಿ ಕುರವು ಮುಗಿಂದ ಮಸಕ್ಕತೆಗೆ ನುಹನು ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಗೋರಿ ಮಸಕ್ಕತೆಗೆ ಹೈಗತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಗಮ್ ಹುಣ್ಣು ಮಿಖಾ ಬಡತಿ ಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಇಂಗದೆ ಹಣೆ ತಿಫಾಹ ಕುರವಿ ದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಬೂಲ್ ಕುನ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಂಟೆಡ್ ನ ಹಮಿಯ ಮಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗಮ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಬೆಹೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದಿಬಿಜ್ಜೆ ಕಮ ದಿಬಿಜ್ಜೆ ಹಾತೆ ಗಮಲು ಕುರಂ ವಿ ಕೊಂಗೊ ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಭಾ ಕೊನ್ ಕೊನ್ ನತಿಯಾ ಮೆಹರ್ ಒನ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬಿಹೆ ತನೋ ನೇಗೆ ಕಮ್ ಗೊನ್ನಿ ಎಂಗೆ ಕುಜ್ಜೆ ನುನಿ YouTube ಗೆ ಜಹಾದಿ ಮ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸ್ ಜರಿಯಾ ಮೆಸ್ ಬದಿ ಬಿಗಿನ್ ದೆ එහෙනම් ඒකනකන් කුරාන ගොරබඩ ශුක්‍රියා දෙවියන් ෆොන සිංගත වඩා කරලා මාළුවත්